Apakah sudah live nih? Apakah sudah live teman-teman? Tar dulu. Sebentar teman-teman. Kita main GTA lagi nih teman-teman, tapi GTA yang lebih tua lagi teman-teman. Iya gak sih? Ini apa? Ini dulu apa GTA dulu sih? Gue lupa. Apa San Andreas dulu sih? Ntar gue cek dulu nih apakah gue udah live. Oh udah nih, coba lihat dulu. Oke, sudah live teman-teman. Let's go, kita mulai saja berarti. Ini copyright guys sih? Gue takut copyright lah. Lucu anjir lagi ya. Nah. Sengaja lah ya. Gak sebanyak cincong, tercopyright lagi. Weh, copyright kak, gue takut copyright guys. Ada lagunya. Kok mau main tiba-tiba sudah begitu aja. Vic Vance reporting for duty, sir. Relax. Jadi gue belum ngetes lagi. Settingannya beda gak sama Benten ya? Good. Kalau main di game emulator tuh lebih ribet guys. Okay, Jerry, huh? Now, Vic, tell me, why did you sign up, huh? To stay out of jail? Because you like getting shouted at, huh? What makes you polish your boots and put bullets in your guns in the hopes that maybe you get to shoot someone, huh? I got a difficult family. Ini gue mainnya versi PSP ya. I got responsibilities. What? Kids abroad giving you shit, huh? No, brothers. One is real Ini sick. bagus ya, asthma. grafiknya maksudnya masih bisa I gotta pay the diterima lah ya. bills. The other, well, maybe he's sick too, but in a different way. My mom's a mess. So you joined Duluan the ini apa army GTA 3 to dulu get guys? rich? Lupa gue. Not exactly, but you know, my dad, he came here from DR. We didn't have a lot of opportunities. What else was I supposed to do? Ini bisa berenang gak ya GTA? Gue lupa anjir. Why did you join up? GTA mulai bisa berenang To apa San get Andreas doang ya? rich. Why are you messing with me, Sergeant? I ain't. Chill. Relax. Take a seat. Look, hey, there are plenty of Iya, opportunities. tangannya nggak for men who nempel. loves the game to make real money. Namanya juga game I jadul don't ya want guys any ya. trouble, man. Who wants trouble? Sebanyak cincong. Nobody. Everybody wants to relax. No trouble. And there's plenty of money to be made. Nice and easy. Listen, I don't think this is for me. So if there's nothing else, Hey, relax, huh? Come on, Vic. I need a favor. No risk. so Relax, why man, do you need me relax. if there's no risk? Because I gotta take registration. Besides, you're not on duty for a couple of days. Listen, you take my bike, you go over to the airport, and you pick up a package for me, huh? Okay, just this one favor, and that's it. Good. Ininya nggak ada nih. Terlalu pada gak ngerti, gue gak denger. Listen, if plans change, I'll let you know. What's this? It's a pager, tough guy. Pager. Welcome to the 80s, Vic. 80s 80-an nih ya berarti. Ntar dulu guys, kita audio apa game sih guys? Oh shit, motherfucker. Wow, off gak ada deh. Wow. Wey, copyright anjing. Ini nggak bisa dimatiin guys.
Gak bisa, cok. Subtitlenya nih, ah elah. Oke. Naik apa segitiga? Terus keluarga. Ini apa? Masih kotak ya? Keluar lewat mana anjing? Oh, lewat sini. Anjay. Gue belum pernah main ya, BTW. Anjay, wes kikuk banget gue pakai stick, bro. Waduh, di atas lagi. Motherfucker. Tuh guys, lewat atas lagi. Ini muter-muter aja di gua. Rem gak ada nih guys. Remnya kotak kan, gak jelas banget. Ada cita gak sih ini? Ntar aja kita tes. Hey, Army boy. Jerry sent you. Say, Jerry? Sergeant Martinez. Sure. hey, come with me, soldier. I've got something for your boss. Man, life's been good to you. Come on, let's take a ride. Anjay. Here's Jerry's stuff. Tell him my cut goes up next time. Vice City's getting too peligroso. Hei, for freelance. mafioso. Speaking of which, Wih, we kapal got tadi company. lihat gak? Dalam Grab ada that air gun anjir. and check them Tenggelam out. itu. Abandoned ship. Emang kita bisa berenang nih? Bisa berenang anjir. Udah kesini, cok. Larinya mencet apa, guys? Oh, ini nembak. Oh, ngeker R1. Terus bener aja lari nih, bro. Nggak ganti mencet apa, guys? Oh, ini anjing. Udah gitu doang anjir. This is your barak. Ini kalau kikuk sorry ya. Gue udah lama banget gak megang stick aja main game-nya. Ini nge-save. Oh, dapat gratisan nih, guys. $50 aja. Save dulu kali ya. Anjir. PSP begini semua kali nggak save ya? Here we go. Bisa berenang guys, lucu juga yang ini. Follow the sergeant's rep. Oke. Oh, ini tentara ya, bro. Aduh, cuman lompatnya gak bisa kayak CJ. L button tuh ada lock stick to look around well. Hah? L. Kayak kita tentara nih, guys. Gue belum pernah main ini soalnya. Gelap banget, gelap.
cleaning house. Sure. No worries. Oh, look, I gotta go. The cavalry just turned up. Okay, bye. Corporal, what can I do for you? Listen, Jerry, you gotta Corporal. get rid of that stuff. It's making me nervous. I'm not into drugs, and I Chill don't... the fuck out, my friend. You're really getting on my nerves. Besides, who are you gonna get in trouble with? I'm your superior officer, and you told me you needed the money. I do need the money. Oh, pinjol kali lu need money, need money. But you don't like Kayak jadi drugs. pinjol kalau nggak bisa I bayar. don't think they're a good scene. Me neither. But you like guns, huh? They don't give you a moral problem, I mean. No. Good. Because I know a guy who can sell all the guns we can get him, which is, trust me, quite a lot. I don't know, Sergeant. This is getting heavy. Enak ya kalau lihat ini di lab juga ya kagak Buy that sick patah-patah. brother of yours a whole lot of candy. Tadi kayak nggak bisa. What do I- Kalau gua main biasa nih gak dilepin. Kuat guys. Lancar-lancar aja. Nothing. Tapi streaming kan berat ya. Pick up the Record streaming tuh money berat from guys. him. He's down over by the docks. Oh dia ngisep nih. Hey, Gokil Vic, juga. you want some of this, huh? Wah becet juga nih orang. Gua tebak ntar musuh terakhirnya dia gak sih? Pokoknya dia jadi musuh gitu kayaknya. Bos, kalau kita bunuh, kita dapat apa sih? Go and peel Gasly, use slave butter. Peel. Oke. Ini nggak tahu ya. Sumpah ya kalau di konsol tuh indah anjir, kayak GTA juga indah tahu. GTA mulu gue nyebutnya. San Andreas indah gitu kalau di ini. BTW mobil motor di mana ya guys? Tempatnya gue nggak tahu nih. Anjay. Ntar nih. Mapnya pencet apa guys? Lu bisa ngilangin ini gak sih? Oh bisa. Kita kemana guys? Kok nggak ada kotak-kotaknya? Oh kesini. Wah ini ke ujung dunia bro. Kita ke kiri aja terus ya. Berarti ke kiri terus. Lu bisa minggir gak? Minggir. Yalah. Ini jalanan orang cok. Kayak lebih indah di sini dah. Oh shit, gak bisa lewat sini anjir. Lah. Lewat sini guys. Anjir. Ada jalpinnya juga. Gue rindu. Wih. Emang di Vice City ada itu ya guys? Ada jalpin ya kan? Ini apa guys? Bentar. Sembari explore ya. Oh pisau. Wah anjay. Begal bos. The begal is here bro. You know the begal instead. Kemung be. Lah. Apa bisa lewat sini? Sumpah ini gua nggak tahu sama sekali ya. Jadi kalau bisa anjay. The Ngepoters bro. Minggir, Pak, jalan jadi trotoar. Ini bener dia. Wih, lebih realistis, guys. Saya nyebrang. Wih, udah hijau, cepetan kalau jalan.
Kayaknya ada mobil yang lebih keren dah. Begal nih, begal. Motor asik sih guys. Ini suka ada mobil yang bunyi-bunyi gitu gak sih? Biasanya ada mobil yang suka bunyi, tahu gak sih? Kalau di colong alarmnya bunyi. Come on, man, here we go. Steer around my vessel, baby. Alright, baby. You best rectify this Salah situation. belok dong gue. Oh, ini latihan nembak. You must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me, but I'll take you to it. Terus? Tar biar aman. Make your way to peel old flesh. Let's go, Pil. Tenang aja, lu bakal aman di sini, Pil. Ini tuh satu jalur ya. Pil, come on, Pil. I've been having trouble with them Cholo boys. Some of them have What the been... hell is a cholo? Bunch of Mexican Cholo. gangbangers, bad boys, trying to take over all the gun running in town. Look, where's Shit. the money, Phil? Yeah, well, funny thing, you see, it's like this. It's under the floorboards of my old place. But the Cholo evicted me and now I can't get to it. I'll get to it. Oh shit, kita ditinggal. See you around. Get rid of the colors outside Pale Place. Berarti gua mau diributin gitu guys. I'm gonna kick your ass. Wah. Relax. You're messing with the army, Fred. Bisa minggir gak? I am a professional. Stay calm. Bintang 1 lagi bro. Wah, You want some of this? Cholo kill you good, pendejo. it's easy man, easy. Take money to Martinez. Mobilnya keren nih guys. Aduh, polisi gak sih itu? Oh, bukan pekerja guys. Minggir, bisa minggir enggak? Kamu tuh jangan di pinggir jalan kayak gitu. Kalau mau jalan jangan kayak gitu mas, tolong ya, dimengerti mas. Ini jalan raya nih. Rimba. Aduh, lowbat lagi guys. Stick gua ntar sama dicas. Lari ini deh. Yong screw, wait, ngepotnya pare banget, pare. Wah, salah jalan guys. Bisa gak sih kita lurus aja? Ini apa guys? Oh, armor. Ah, jangan bilang ini tempat yang tadi. Ambil dulu guys. Tuh, ingetin ya, armornya di mana? Gue suka lupa nih. GTA mah Hatam, bukan Hatam sih. Tahu lah gue dikit-dikit ke GTA San Andreas. Weh, ini yang bener aja lu, lihat mana gue.
Pak, tolong. Ih, gila bisa digeser aja. Bentar deh. Ini di mana anjing? Oh, salah gua. Nah, ini ada jembatan, Pak. Aduh, nabrak, Cok. Nah, terangan dikit gitu loh maksud gua. Oh, ini mau balik ke tempat kita ya? Pinggir, Pak. Ya, Pak, sorry ya. Bumi. Lewat sini dong. Anjay, the drift master, bro. Anjay. Here we go, me. Save dulu gak sih, guys? Wih, ada motor aja di sini. Ternyata. You glad you pay taxes now? We're counting on you, Lance. Gua save dulu ah. Malas. Radio itu adalah copyright, teman-teman. Radio copyright. Dah, motornya suara kedengeran, guys. Ambil dulu ya kan, pistol yang banyak. Save dulu. Bentar, pistol gua kan nggak ada nih. Aduh, nggak bisa diinin lagi kameranya. PSP tuh analognya 1, guys. Lupa gue. Kalau masuk lagi ada gak sih? Aduh, nggak ada, guys. Oh, ada. Oh, bisa diakalin dong kayak gitu. Iya gak sih? Bisa diakalin. Coba ya, guys. Gue mau ngakalin pistol dulu. Ya, nggak ada. Emang harus tidur dulu kayaknya. Let's go. Beuh. Kawasaki W berapa deh? Ih, ada motor lagi tuh. Hey, Victor Vance. Wow, did anyone ever tell you got a really dumb name? Damn name. No one's ever mentioned that Oh before. my! Look at that. Hey, is that legal? Banyak Can ngelem animals give anjir. consent? I don't know. Ngomongnya. Listen, Jerry, can you stash that weed somewhere Weed? else? What weed? I'm sitting with you. Come on, having fun. Rock and roll. Oh, would you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just... I never called you an idiot. Oh, shh. Look at that. Oh, now she got a pig and a horse. Wah, nih. Shading nih. Kebanyakan nih. Candy sucks. That's some guy's dog. Boleh tentara kayak Listen, gitu Jack, ya? You listen, huh? Oh, dude, will you look at that? Man, I GTA gotta itu kan delay. parodi, Oh, guys. shit. Parodi dunia nyata. If you weren't Yang such di a square, Amerika. I'd do you, huh? Karena Rockstar Amerika kan. I'm joking. Come Bener on. gak sih Amerika? This Iya is bener the Amerika. army, Gue not di the negaranya Navy, Rockstar. huh? Hey, listen, Rockstar man, berdiri. I need a broad, huh? Oh, I need Mary, yeah. Mary, quite contrary. Oh, come on, man. I need a favor. I need you to collect your pot, dude. Sure, I'll go get that from your quarters. You go get Mary for me, okay? She's over at Vice Port. Oh, and go see Phil again. He said something about a gift for you. Huh?
I don't trust you, Martinez. Hey, that is not an appropriate way to speak to a superior officer. Now get on with it. Martinez. The reefer is under my bed. Oh, genius. Great hiding place. What are you, 15? Hurry up. Oh, hey, and tell Mary I love her. Fucking idiot. Oh. Gila ya ini orang nih. Medpil. Oh. Motor gue hilang. Ini di sini ini ya. Minggir, Pak. Woi, standing, Bos. Gila, Bos. Wetet. Banyakan gaya si kunyuk. Jangan so iye dah lu. Minggir. Udah nggak bisa lagi guys, capek. Udah tentara ternyata. Nah, sini berarti kita guys. Ini di depan apa ya? Biasanya kalau markas itu depannya bandara sih, bukan bandara sih. Ya, kayak gitu lah, semacam buat pesawat. Kelamaan gak sih guys? Ini masalah tempatnya sipil jauh banget. Jauh gak sih? Jauh lah. Ada bintang sih. Kejora anjing. Gua kira jaglukan anjing. Wait, come on, man. Here we go. Wah, rusuh nih. Definisi pengendaraan motor Indonesia. Dia deket laut aja pokoknya. Yong, skru pas banget parkir depan ini parkirannya. Hey, Vic, how you doing? Martinez wanted me to give you this. Gokil. It's non-traceable. Don't worry. Man, I'm getting too deep into this shit. Oh, ke bandara nih passport ya? Bukan, passport tuh sih kayak ini guys, apa sih namanya? Kok ada logo ituan sih? Nggak boleh rusak ya? Iya deh, kayaknya nggak boleh rusak dah. Wah, coba kita bisa beli rumah nggak ya di sini guys? Pull up and ask about Mary. Do you know Mary? If you want Mary, she's at a party up on Starfish. I'm heading over there myself. You can give me a lift. Take her to party. Wah, udah gelap I'm nih Mona, parah. by the way. If there's anything I can do for you, or to you, just let me know. Mbak, nggak ada obrolan tipis-tipis kali Mbak sambil jalan. Masa iya Mbak? Nggak ini Mbak. Mobilnya bagus banget guys, sumpah. Tipis-tipis kali Mbak sambil jalan ya kan. Tipis-tipis Mbak, kita yuk ambil jalan. Bisa kali. Masih belokannya, anjing nggak kelihatan guys, sumpah. Nah, ini kayak di Vice City nih. Oh shit. Aduh, mobilnya bagus-bagus lagi ya. Thanks for the ride, rugged fella. Maybe I can pay you back in kind later? I just need to find Mary. Sure. She's right over there. Are you Mary? Come on, let's go. Hey, we paid for her. She's not going anywhere. Is that a fact? Jebleh ternyata Come dia. on. Let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson too. Let's do this. Step off. Please, just run away.
Songong lu, jangan bunuh-bunuh Mary lu, hah? Ayo, balik. Sini ikut gua. Mobil yang bagus yang mana ya, guys? Ini udah biasa gua lihat Take sih. it easy, Muscles. I've got a delicate disposition. Kemome. Nyemplung gimana ya? Oh, mobil gua udah rusak juga sih. Berarti kita lewat sini nggak sih, guys? Mau mami tuh kan belokannya ngaco. Jangan ngebut kalau belok, Pak. Sumpah. Iya ke Vice City. Ya emang ini Vice City Story, kocak. Aneh-aneh aja sih Jun ya. Did Martinez send you? That cockroach still owes me from last time. Iya dia mau mati, biasalah. Now the police juga jenuh kali bro. Makanya dia nyuruh gua jemput pakai motor. Lucu sih guys ya. Motor suka hilang sih. Mobil juga kali ya. Holy shit, I just finished paying for this. Holy shit lu. Holy wing ada ya. Ini nggak kemana lagi guys. Terusin aja. Aja jembatan serbaguna gue nih, jalan utama gue nih. Pikir ada. Wow, masih ada. Gunakan lajur kiri ya, teman-teman. Anjay. Mobilnya. Corporal Vance, would you care to explain why there's marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Oh, Hey, jangan buddy. kita di... Listen, I charge more for Groot. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that Oh, it? kita dijebak ya sama Martinez ya. Whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace. Wah. Iya, bro. Dicurangi kah kita? Wah, kita dicurangi, bro. Kita difitnah sama ini. Napil nih, bay nih. I get work. Terus naik apa, guys? Kita udah nggak ada privilege lagi deh. Itu sumpah bagi gue motor sih itu tuh ongkos pulang pak. Ini apa? Wah ada motor ternyata sini. Anjing Supra bro. Let's go naik Supra. Yeay. Supra apa bunyi kayak gini anjir. Set minggir bro. Minggir jatuh Supra nih bos. Minggir anjing kayak motor Spiderman aja. Tau gak sih lu Peter Parker, Tobey Maguire. Motor pizzanya kayak gini aja. Tapi ini bakal jadi ini sih motor kesayangan gua, motor yang menemani gua di kala anjay susah, cuman dia yang menemani gua. Standing dulu kali, nggak kuat lagi. Set, gaya dulu bos. Set, minggir, set, standing kali. Nggak kuat. Lucu aja. Weh, minggir dong pak, hati-hati pak. Si bapak. Ya Allah. Rusak Supra gua. Standing kali bos. Salah kelewatan bro. I need that Supra meh. Save host. Oke, save hostnya di sini. Ntar kalau kita ini kita taruh dulu aja Supra kita. Ini motor kesayangan kita. Gua. Sorry bro ya, ini motor kesayangan gue. Wih, garasinya banyak guys. Iya gak sih?
Yang kebuka satu doang. Yang kebuka satu doang. Anjay, The Supra. Let's go. Terus resepnya gimana? Oh, masuk ke sini. Ini ada. Kira nggak ada apa-apa. Ada apa-apaan, guys? Oh shit. Buset. Tempatnya begini banget, bro. Ganti apa, guys? Baju kita cuma ini doang. Save dulu kali ya. Let's go. Ini gak ada senjata lucu gitu, guys. Biasanya ada senjata, guys. Buset, ada suara motor gua, bro. Tapi karena kita mau misi, lah di sini ada darah juga, guys. Ada senjata gak sih di sini? Apa kita harus beli? Gila, nggak capek-capek nih lari. Nggak capek. Please, gue harus naik motor, nggak mau tahu. Gue tuh anaknya anak motor banget, bos. Oh, lu malah diem aja lu. Maunya dicolong lu. Gila, anak motor banget, bro. Sorry to say, bro. Ya jatuh. Kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya anjir. Wait. Oh, kesini. Salah gua. Ini misi apa ya? Tar dulu. Ini apa ya, guys? Ini apa sih, guys? Gue nggak tahu nih. Kita masuk dulu ya. Cek katanya dulu. Ini tempat senjata. Aduh, susah banget lagi gini ya. Aduh, gak bisa gua, guys. Ajar. Aduh, kebalik lagi. Bisa keluar gak sih? Males gua. Ketes doang gua. Aduh, salah, guys, gua. Oh, salah. Itu gak boleh ditembak. Susah ya pakai ini ya. Apaan sih, gak jelas banget dah. Cabut. Aduh, ada round 2-nya, cok. Aduh, susah banget lagi. Ah, susah anjir. Mampus, gue tembakin lu, ha? Are you gonna die? Aduh, sial, ngeselin banget. Aduh, susah, guys.
Ini nembaknya gimana anjing? Susah banget. Ini agak kebalik soalnya. Berisik kamu. Woi, kalau di ini nyata sulit ya guys. Udah cabut aja lah. Qualify. Motor gua mana? Jangan sampai hilang. Ini motor kesayangan, bro. Aduh, nabrak lagi. Cholo victory. Phil, where are you? Phil, it's me, Vic. Put your hands where I'm seeing, boy. You think you can come here and rob me, probably try to rape me? I know you're kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm gonna teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm gonna give you a shotgun suppository. Whoa! Phil! Mahal, It's tawa me. seneng banget. Vic! Oh my! Big fans. Oh, tuh. Vic, why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Cipok. Ya, pemakai juga, Sorry Bang. about Bruce, man. He was the best. Hey, I can still see the smile on his face when he shot that little gook. Bang. Bang. Go to hell. Damn. Have you been drinking? What do you think? Listen, we gotta go. I got something to show you. Come on, now. Hold on. You're gonna drive? Ya, jangan disuruh nyetir dong. Kita lah. Let's go. Bener lo dia nyetir. Buset. Maybe I should drive, man. Damn stick shift. Iya, nggak dari awal aja sih. Kan kayak gini kan selin juga ya. Mobil truk lagi. Vic, we're gonna drive by on some cholo. I know right where we can pick up the trail. Oh, di sini. I'm just trying to make an honest living, man. But they're Nih, organized. ugal-ugalan Batak I di can't sini ya. compete, man. No, this used to be Kalah a fine Pantura. country. Woi, kecepatan penuh, bro. Sorry, bro. Terpressing ini. Oke, kita ke sini. That was a Oh, nggak bisa ke sini. shitstorm in the U-bend, and I'm drunk. Hey. Alright. Oh, nothing. Felt for sure some cholo would be here. Those scumbags are always crossing the law. Let's not hang around here, Vic. Cops make me nervous. I hear you, man. Sometimes I skits out and kill a lot of them. Say, I know another place those damn cholos might be. Terus take pill to check cholos at the hospital. Come on, man. Oh, bentar, lowbat guys, lowbat. Tadi stick gua, sekarang HP gua. Oke, maunya apa, semuanya lowbat. Emang gak mendukung gua aja nih orang. Dah, aman nih. Let's go, guys. The cholo. Strike two. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something to drink. Siapa tuh? Cholo bastard. There he is. Cholo bastard. Dah, terus.
perform drive by, maksudnya gimana sih guys? Goddamn cholos, who do they think they are? Messing with me? Phil bitch killer Cassidy? Ngeselin tau guys, giliran kita misi seketika ini gitu loh, tuh seketika NPC pada Some fancy driving. menghalangi kita gitu. Tembak yang bener lah. Gila, gila. Gila, gila, gila. We're gonna need to get my car fixed up, Vic. Old girl ain't looking so Ntar gue good. mau ngambil dulu ya. Oh, kita harus ngebenerin ya. Fix up. Duit kita lagi, ngeselin banget. Jangan bilang ini pakai duit kita kan, ngeselin gitu. Guys, ini benar gak sih? Salah guys. Ceplung anjir. Sacit, gak boleh kayak gitu. Kasar banget, kasar. Don't make me hit your rear. Gak boleh kayak gitu, Pak. Kasar banget, kasar. Ih, maniak mana? Oh, ini guys. Ntar, gue mau ini dulu. Mundur aja lah. Boy, she is looking like a daisy now. Daisy now. Nggak boleh rusak nih. Kalau rusak gua ganti gitu. Dasar tuh kan tiba-tiba begini anjir. NPC-nya tiba-tiba so aktif gitu, udah kayak bocah lagi lucu-lucunya. Tiba-tiba belok gua gigit ya bempernya. Kayaknya cepetan lewat sini sih. Gue lewat sini aja. Misi pak, saya mau cepetan lewat sini soalnya. Dulu gue tuh main GTA pernah ini tau, kayak menaati peraturan banget. Kayak lampu merah, terus jalan yang You're a bener, fine wingman, nyalip Vic. kagak pernah And nyalip. Cholo will think twice before shitting on my patch from now on. See you around, partner. See you around. Gila, dapet duit kita. Nah, tadi mobilnya di sini mana guys? Yuk, oke. Pager habis bos. Nge-save dulu gak sih guys? Nge-save lah ya. Kita misi M dulu, BT. Oh, ini rumah kita kelewatan. Rumah kita. Iyalah, rumah kita bro. Arigana Mesmi. Minggir, ini mau. Ih, keren tahu, sumpah dah. You best rectify this situation. Ini rumah kita bukan anjir. Salah guys. Tuh keren banget ya. Sumpah guys, keren banget tuh.
Lihat dah, wah, peleknya keren banget, sumpah nih truk gua simpen gua pokoknya. Lah, Supra gua ngilang, guys. Lah iya ya. Ya, Supra gua ngilang anjir. Supra gua ngilang, coy. Tidak, Supra kesayanganku. Save dulu ya kan. Cepet lu save ini. Wave, blast, B-Rock. How about some doo-wop? Ada yang bawa motor gak? What happened to changing the world, brothers? Move your ass. Wih, santai kali, bos. Tuh, keren dah mobil van kayak gini. Damn, I got kicked out like you. Kita ke M dulu ya. M tuh di mana, guys? Belok aja ya. Booming. Pak, minggir, Pak. Gue jarang banget liat polisi dah, baru lihat polisi gue. Beringas banget gue ya bawa mobil. Oh, itu guys rumahnya. Anjir di sini, bro. Ini nggak ada motor di sini, bro. Senjata, guys. Nggak ada yang jual senjata kah di sini? Explore dulu ya, siapa tahu ada sesuatu. Nggak ada. Let's go dah. My sister, berarti ade apa kakak? Kayak ade dah. Hello? Marty? Phil Cassidy sent me. Marty namanya. Cakep Oh. gitu. Hi. Punya anak. Marty ain't home or nothing. Siapa ini? Oh, okay. Istrinya ya? when he's gonna be back? I don't know nothing. Marty itu cewek kan? Cowok, cowok. Excuse me. What do you want, boy? Nothing. Are you Marty? No. Now get gone, boy. Bitch! Bitch! Get your sorry ass out of Kasar here. banget. Thought I told you to clean this shit up. Marty, Mary Beth's been sick. Don't be using that baby as an excuse, Louise. Cause I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Phil's. Friend of Phil's? Well, why didn't you say so, boy? I'm Marty J. Williams. J-nya pasti Junior. Watching you threaten your wife. Well, we was only playing around, boy. He didn't mean nothing by it. He only hits me when I deserve it. Oh yeah? Well, Phil says you guys might have some work for me. Big fan. Victor fans ya namanya. Sure. I got a few things need taken care of right now, as a matter of fact. Drive me. And Louise. Have better better receipt have cleaned this up shit before cleaned get up back. Before I get back. Santai, man. Chill, man, chill. Kok me? Oh, me? Ada jalan gak sih di A sana? business interest of mine is having trouble with some idiots I need putting straight. What business are you in? I look after people and they look after me. Sometimes I have to remind them of their obligations if they don't. But mostly I just mind my own business. Wes You mind gila, yours, off-road pal. bener-bener nih bro. Mau me? Ih. Yeah, come on. Wih gila ya, bisa jalan miring gitu kayak kepiting. Okay, ya. we're here. Now get on in there and teach them idiots a lesson. You're not coming? Why would I employ a dog and then bark myself? Go sick 'em, Kayak pal. RTO gitu guys.
Oh shit, sini lu mau ribut. Sini lu. Ih, songong lu. Kamu meh. Gonna die, bro. Ya, pistol gua nggak ada. Please, I can't afford to pay any more protection. You don't pay? Wow. Fuck this Preman place up. doi, bro. Who the hell is this hero? Wah, lu gila lu ya. I used to be in the army, asshole. You're gonna be sorry. Don't mess with me, essay. Diam. Semua diam. You done real good, Vic. Marty, he's with you? What are you doing letting scum in your store? My protection don't run a no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You wanna see my Preman pretty juga face here ternyata. every day? What? No. For wasting my time, your protection rate just went up. Come on, Vic. These Cholo boys normally protect a store nearby. Now it's gonna need new protection. Let's go get it. Terus Get Cholo Store. Weh, kalem bro. And more besides soon enough. Come on, put the pedal to the metal. Step on it. Chill man, chill. Weh, moron. Bumi. Pencet bawah kalau klakson ya. Boy, boy. Minggir, bisa minggir nggak lu? This is it. Let's get in there and bring them into the fold. Oh me, see man. But I pay protection to the Cholo. I don't see them protecting you any. Vic, get to work. Marty, this ain't right. You want to get paid? Be a man. Or are you all hat and no cattle? Oh, dia apa tuh? Smash stock order. Please, I don't want any trouble. That's why you need us. Iya, udah sejam. For Mana God's sake! This is crazy! Terus? Oh ini juga. Oh kita juga. Guys, gimana? Bunyinya enak banget dah. This is Cholo turf. Weh, apa nih? Disrespect me, familia. I hurt you. You can't kill me. I'm indestructible. Oh, Minggir. you disrespecting us. Gue mau ngancurin yang itu dulu. I was trained to fight, Frank. Sini lu maju. Okay, I'll pay. Apa? You done a man's job today. I might have more work for you. See you around. Sial, kita tinggal nih. Tinggal aja gitu anjir. Ini ada mobil polisi guys, itu mau polisi. Ini apa? Oh. Anjay. The motor police, you know.
Kita bisa beli rumah gak sih guys? Coba lihat, kepo gue. Gak bisa beli rumah ya? Iya gak sih guys? Kok nggak ada tanda-tandanya? Apa kita belum boleh ke sono ya? Iya kayaknya belum boleh ke sono dah. Kayaknya ya. Put go. Minggir. Mana polisi datang nih, Minggir. Ya, bikin bingung aja lu. Gue beli senjata di mana ya? Ada polisi juga. Halo Pak, sehat Pak? Saya mau masuk ke rumah dulu ya Pak. Tuh, masa setiap ini mobilnya hilang guys? Percuma dong. Masa hilang mobilnya? Truk gua yang keren itu hilang guys. Yoi, semangat. Masa hilang ya? Save dulu deh biar aman. Kita nggak tahu berikutnya ada apa ya kan? Let's go. Misi apa dulu nih guys? Berisik. Bisa diangkat gak kuat dia. Misi MW dulu kali ya, duit dulu guys. Sumpah nggak bisa ngerem ini motor. Butuh lagi guys. Mau ini main di PSP. Bro. Di HP nih gua pakai emulator PSP. Aduh nabrakan. Amin, iya. Terima kasih ya. Cabut aja deh. Kita tinggalin motor polisi biadab itu. Yah capek doi. Logikanya hilang dong ininya dong. Bintang. Yo, ini copyright atau tidak? Kita harus berisik supaya tidak masuk musiknya. Yo, tolong dong, cepet dong. Yo, musiknya matiin kali lagi ngobrol itu, bro. Itu. Ah, gitu. So, Phil said you was in the service? Yeah, but I screwed up. You and me Screw both. up. Damn it, woman. If you're gonna dress like a whore, I'm gonna turn you out. I was Turn doing you my out. aerobics, Marty. Crying out loud, give me a break. I will. A broken fucking neck. You watch your mouth, goddamn house. Sorry. Now look what you gone and done. Is it house? Still, Jesus, woman. Hey, what's up, Big Vance? You said you might have some other work. Yeah, sure. I got some Some dead debt. people need to start paying. If you don't shut that bread up, woman, I will. Galak banget sama anak ya, sama bocah. But an inbred hillbilly piece of shit. Better watch your mouth, tramp, or I'll knock them teeth out. That's it. I'm taking the baby and I'm going to stay with my sister. Good. Go ahead, go. Woi, berantem, pertengkaran rumah tangga ya. I'll hit her and all too. Come on, let's get out of here. Let's get out of here. Come on. Take Marty to his lockup. Ya masih bintang 1 guys. Cuman sering hilang ini ya. Males banget gua. Tadi kejar-kejar nih.
Dia nggak hilang kalau kita udah masuk misi ya. Ini aja mobil ini aja, Bobcat. Loh, kok bintang ada lagi guys? Mau be? Ini nggak bisa hilang begitu aja kah? Wait. Oke Pak, thank you loh Pak. Here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Oh shit. Steal the first car and take it back to Marty. Seriously? Kita harus memaling. Mome. Oh, dia di mana guys? Alright. Berarti kita ke sini. Aduh, ngelek nih. Suka RTO begitu. Lah ini emang bisa masuk guys? Gak bisa dong logikanya. Bapak di mana ini? Gue kejar-kejaran guys. Gokil gue tuh orang. Steel car. Right. Didi. Wah, mobil keren nih. Orangnya lagi ngapain itu? Hey! Son of a bitch, that's my car! Don't take it personally, pal. Kebome. Tembakin lagi. Oh shit. Nggak bisa ya, harus dibenerin dulu. Ya rugi dong gue. Ini mau dijual kayaknya nih. Ngomong Pak, kalau kayak gitu nggak boleh rusak mah dari awal. Saya pelan-pelan bawanya. Minggir Pak. Aduh. Hancurinnya sekalian lah anjir. Bapak bisa minggir nggak? Ini mobil mah tuh tiba-tiba kalau lagi misi tuh tiba-tiba trafficnya jadi rame gini bos. Nggak gitu caranya bos. Come on. Second car. Kita bisa pakai ini gak sih? Ini keren tau mobilnya. Klasik gitu, gue demen. Here we go man. Kita harus maling apa lagi nih men? Minggir. Berarti dia di mana guys? Kamu bisa minggir gak anak? Saya lagi mau maling ini. Sini kah guys? Mas tolonglah, ini ngebut aja lah, jangan lama-lama gitu loh. Gak bisa hancur aja. Wait, gak bisa didiemin ini. Ini ada senjata guys. Nah dulu ini pelurunya nambah gak? Oh nambah guys, bagus. Kemome. Wih gila, gak nabrak gue. Selamat. Wih tiba-tiba rame begini ya. Bang, minggir bisa nggak bang? Oke, daerah rumah orang kaya dah. Ada pokis guys, hati-hati, pelan-pelan kalau ada pokis.
Wah, lagi jalan dia, pantas aja gua ngejar jatuhnya. Jatuhnya gua ngejar guys, iya gak sih? Jangan dikejar nih. Kita jegat dulu aja. Aduh, udah pak. I paid Marty off weeks ago, man. Ini udah rusak ya mobilnya ya, bukan salah gua lo ya. Mobilnya emang dia yang rusak ya. Bukan gua yang rusak, please. Gua nggak mau rugi, tolonglah. Ini mah sah. Ya tolol anjing. Tiba-tiba belok, malas banget gua, ada kebaca. GTA tuh kayak gitu tuh. Ya salah dong gua. Salah dong gua. Jalan buntu pak. Pinggir. Pinggir, gonna die. Oh, tuh suka belok begitu. Nggak apa-apa kok GTA. Aku suka kok sama kamu. Ada lagi. Intercept delivery van. Di mana dia guys? Situlah pokoknya. Minggir pak, tolonglah. Bapak tuh cuma NPC gitu, tolong permudah hidup youtuber. Bisa apa lagi youtuber lagi streaming gitu. Mudah aja gitu, jangan dipersulit gitu gua mah. Pak, tolong pak, bapak naik motor doang nih. Gila, chaos banget ya di sini ya, kayak GTA San Andreas nggak gitu. Ketemu lagi nih guys. Penuh lagi dong. Ini ingetin gua guys, di mana guys? Di sini ya. Pikir mas. Saya lagi ini mas. Shit. Oh udah tahu. Oh shit. Oh shit. Ini sih ngalangin ya guys. Ntar dulu guys. Mati lagi. What the hell are you doing? Smash your teeth, donkey boy. Wah, bintang 2 langsung anjing. Wow, guys, bahaya guys. Aduh, pokis lagi guys. Mas. Mas. Buset. Aduh, bahaya nih guys. Bahaya, let's go. Tiba-tiba, wah ini polisi sih gara, ya, ini polisi geragas banget sih guys. Sumpah ini polisi geragas banget dah. Ini mau ngapain sih? Aduh, salah lagi. Salah guys. Yeay. Goblok.
Minggir mas, mas. Haha. Hey, get that van out of here! Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine. And what I say goes. If you want to get on around here, you'll learn that one, kid. Aman bro, aman. Motor, wih, ada motor parkir. Minggir. Pokis guys. Boleh nih gratisan. Woi, langsung rumah gua loh ini. Anjay, pala sama motor, gedean motornya ini. Save dulu ya. Bentar guys, gue mau. Bentar ya, sebentar. Sebentar guys, sebentar aja, sebentar. Teno neno neng neno neng. Teno neno tet terereu. Tereret tet terereu. Terereu tet tereu. Terereret. Gila ini gua dapat senjata, berarti dapat dari orang semua. Let's go deh bos. Here we go. Ambil motor aja deh. Biar ntar motornya hilang. Mau ke M lagi guys, M lagi kali ya. Oh M deket loh ternyata anjing. Woi lompatnya. Udah ada biru-biru guys. Oh bukan, gue kira apa. Minggir, ini jalannya motor bro. Ini apa guys? Tar, kepo dulu, kepo. Stone wall. Oh beli senjata. Wah parah, nggak ada ininya ya. Wah anjir, nggak ada ininya pak. Ternyata emang ada, cuman nggak kelihatan. Sorry ya pak, halangin. Dari tadi saya udah kemana, bapak masih situ aja. Nggak deket deh ternyata, jauh guys. Salah masuk lagi anjing. Upsi. Ntar dulu, itu apaan tuh guys? Oh ada armor di sini. Cara gua naiknya gimana anjing?
waking up the neighbors. So it seems I got some competition. What do you mean? Them damn cholos are trying to muscle in on my repo business. It's time I sent them a message. Grenades? I just want to make sure they hear what I have to say. Grenade. Suruh ngapain gue? Gila, mau dijahatin gue. Aduh, nabrak lagi. Yang deket dulu nih. Weh, santai kali bos. Don't be an idiot. Diam. You wanna get shot, Frank? Gak kena lagi anjing. Now who's in charge? Diam, lu bisa diam gak? Bisa dirasakin gak sih guys? Dipukul gitu. Pengen gua rusakin gitu. Ini gak ada waktunya kan guys? Sayang gitu gue orangnya. Gak bisa ditekan anjir. Santai aja ya, diledakin lah. Kagak ngebul-ngebul anjir. Kelamaan anjing. Kelamaan guys. Vamos a salir a buscar gente por ahí. It's the way of our world. Oke, kita naikin aja. Ditutup. Hati-hati, Pak. Bisa dihancurin loh. Oh kan, selalu lewat sini gitu. Kita ambil dulu, lumayan ya kan, gratisan. Gratisan, you know the gratis. It's you. Wah, ini yang jauh sih guys. Terus ada polisi dulu nih. Duh, polisi jalan dong, cepet dong. This is safe, my friend. Lumayan.
Ini bisa diambil gak sih? Bisa. Gak bisa bro. Gak bisa. Wah, anjir. Oh, gue diserang nih bro. Gila, gue diserang bro. Weh. Vete a jalar el pescuezo al pollo. You can't kill me. I'm indestructible. You can kill me, motherfucker. Wah. Oke, kalau mau turun, sini maju. Don't make me angry. Disrespect me, familia. I hurt you. Show me you're the man. This is it, my friend. You can't kill me. I'm Haha, you're gonna die, bro. Don't make me do this. Hah? Ya, oh ada waktunya anjing. Bangke. Don't be an idiot. Diam. Wah, ada waktunya nyet. Ternyata gua nggak ngeh. Ya, sorry dah ya. Nggak tahu gue. Kira ya tak, emang nggak ada salah sih gue. Wah, kebalik aja. Sorry bro, gua nggak tahu kalau pakai waktu. Mohon maaf. Buang bawa pistol gua dong anjing. Ambil dulu. Aduh, malam lagi. Waktunya gak kelihatan gitu loh guys. Kayak gue bingung. Nabrak lagi anjing. Sini dulu kali ya. Yang deket dulu nih. Diam. Diam. Weh, cok. Let's go. Cepat. Gak usah banyak cincong lah. Gue udah tahu sekarang caranya. This is my daughter's boyfriend's car. Waktunya gak kelihatan anjing. Gak jelas banget ya. Diam. Yes, and it's moving. Diam. Aduh, kena.
colostomy bag. Oh shit. Guys, bahaya guys. Lu bisa diem nggak? Aduh, ngobrol lagi. Aduh, ini lagi. Mobil dong, please dong. Guys, mobil guys. Guys, come on guys. What the fuck, man? Mampus, mati. Satu. You want a bullet in you? Mampus. Dapat, bro. Bilang dong kalau pakai waktu gitu kan, gue jadi tahu ya. Gue jadi demen mobil ini guys. Muscle car. Bentar, ini apaan guys? Seru deh kayaknya menjelajah ini ya. Diam. Kita balik ke rumah dulu. Aduh, ini mobil gak bisa ngebut lagi. Sorry bro, I'm gonna push you. Wait. Let's go, kita balik dulu ke rumah guys. Nge-save bahaya. Aduh, nabrak. Oh, ini rumah gua toh. Ya, masuk dulu. Save dulu ya kan. Aman aja. Isi M dulu ya, yang cere-cere dulu aja. Buah. Oh brother, we're out town. It's time to diversify my interests, Vince. Vic. Whatever. We're going into the whoring business. We're gonna take over place up yonder. Once we're in, it's party time. Duitnya emang ini misi di dia kayak rider GTA San Andreas kayaknya. Saying you're queer, boy, I might toss you a bone. Thanks, but I don't need you tossing my bone. Just get up there and clean the damn place out, Vince. Hah? Head over Stormwell J. Briefnya apa? It's time to
but I don't need you tossing my bone. Just get it a clean template out piece. Okay. I know you, know that, and know you, brother. Shit. Rusak aja. Rusak aja. Ini mobil orang. Main ambil-ambil aja si Victor ya. Mobil itu rusak. Wah, ngalingin gua lu lihat. Wits. Ya elah bang, macet nih bang. Sorry bang ya, duluan bang. You're gonna die. Oh ini tempat senjata, ini baru nongol kali ya. X. Take this, gratis ini ya? Oh iya gratis guys. Beli dulu dah. Wah kismoy guys, janganlah. Go to brothel. Rame banget tiba-tiba ini. Mexicano. Ntar gua ngambil ini dulu ya. Sejauh lagi di depan. Oh deket ini ya, deket toko senjata nggak sih? Wih jauh banget gua ngambil ke situ aja. Deket rumah Marty aja ada. Ngapain gua kesana sono ya? Tempat deket rumah Marty juga ada. Hotel, brothel. Jauh bet. Sini bisa mau di mobil guys, nggak bisa ya? Wey bro, kalem bro. Kalem kali bos. Everything's gonna be alright. Wah, rame ini. Focus. Young screw. Destroy the game vehicle to trigger attack on a business. Oh gitu. Destroy mah kan gua ada ya. Lah ngapain di ini aja gua ada kok. You want to get killed, amigo? Diam. Masuk nih. You seen one of these before? Let's go. Apa nih? Halo. Kamu mau ini enggak? Ini diapain guys? Udah. Mau dihancurin juga anjir. Itu. Oh, bisa beli rumah kita. For sale. Oh, bisa beli rumah di sini.
Kayak harusnya Vice City dulu baru ini dah. Iya gak sih? Soalnya ini bisa berenang aja. Belinya gimana guys? Wah, mobilnya keren anjing. Guys, belinya gimana anjing? We need holes in the street. Gak ngerti gue cara beli rumahnya. Oh udah nih baru. Move from the pip on the move. Lah keren juga ini guys. Cara belinya gimana? Cara beli gimana guys? Dia nembakin gua ya? Oh iya dia nembakin gua cok. Ini bisa diem gak? Ini bisa diem gak? Ini bisa diem gak? Kabur. Aku dikejar. You red dummy! I love chasing commies! I'll have your balls for breakfast, boy! Cool your jets, asshole! You're blocking my groove. Now move. Kenain gua dulu aja sih pak. You're messing with the motorcycle jockey. You wanna eat lead? You're about to have asphalt rag. Gue bisa kok ini. Ayo terus. Cease and desist. Don't you run, boy. Cara gua ngeliat belakang gimana guys? Masih dikejar gua anjing. Ada motor gak sih? Motor sih asik. Kejar terus pak, yuk kejar yuk. Gracious, we bumped each other. Ini ngapain guys? Ini apa ya? Wih hijau-hijau gini guys. Off the merchandise, Flick. Ngapain guys? Kok bisa masuk ya? Pak, bagi duit pak. Oh udah nggak ada. Saya lagi dikejar polisi pak. Begitu cara saya menghindari polisi. Don't make me hit your rear. Minggir, saya butuh ini. Bring it back. Louis. Terus guys, bisa dulu lah. Rada nge-lag tuh. Di sini nggak ada hujan ya? Wes ngebut abis bos. Ya mulai nggak gila dan ya mulai gila tuh mobil. Iya, ini mobil apa crash gear sih?
Gila pas banget depan rumah loh. Guys, gue makan dulu sambil streaming, gak apa-apa kali ya? Tiba-tiba aku melaparkan diri. Bentar ya guys. Belum matang ternyata. Jadi kita lanjut aja dengan ngajem pisang goreng. Bodo amat. Ngebadok sih lucu ya. Kebelet lagi. Aneh-aneh aja maunya. Kalau pagi-pagi. Udah siang sih. Dulu guys. your meal card, buddy. Where are my turtles and hippos? Tolong, jangan ngobrol depan gua. Damn it! That house ain't got shit on me. Ay, meatballs! Man on the dead limousine. She don't even know I work here. Berisik suaranya tahu. You best rectify this situation. Situation good a damn man. I'm on my lunch I'm break. the best plumber in Carcer City. That house ain't got shit on me. Wanna see him? Dogs and monkeys, not Sweet Molly Malone. different scumbag. Not today. Not now. Watch it, asshole. You got a stiff one. Her cooking is a biological weapon. Where are my turtles and hippos? She don't even know I work here. Duh, buat kalau misi P, gue takutnya nanti misi yang lain jadi hilang gitu loh You semuanya. ain't see me, soldier. Hey, watch it. Gila ditabrak gue. Wih, mobil keren nih. Take a stroll, friend. Bisa minggir nggak? M dulu kali, biar duitnya banyak ya. Iya nggak sih guys? Wait. Kelewatan lagi guys. Ya nabrak anjing. Pak, tolong dong, jangan lama gitulah bawa mobilan. Mobil bagus nih, lu macem-macem gue gigit lu ya. Ntar deh gue mau ngambilin dulu. Nomor. Gila, gue mau diomelin. Kita mainnya nyambil nyantai aja.
ajan anjir. Izin sholat dulu deh gue, sekalian mandi. Kalem kan kalian? Kalem dong, masa enggak ya kan? Iya enggak sih? Iya dong. Ngomong apa sih gue? Ora jelas. Ini siapa nih? God protection. So I said, what kind of name's Thorkill? Oh, here he is, tough boy, big man. Nah ini yang siapa yang mabok sama yang jual senjatanya? Oh, you're pretty tough, you inbred piece of white trash. Won't you come down here and ask me that again, huh? I ain't scared of you. Oh yeah? Then why is your voice cracking, boy? All right, enough. Stop disturbing the goddamn neighbors with this bullshit. I pay you to help me, not to argue. You hear? Loud and clear, boss. Good. Now, we got some problems with them cholos. They've been threatening my girls. Now I want you to teach them some respect. Anyway, I told them, you bring her over to me. I don't care if she's 14. I like her boobs. Marty Brothel. Marty Brothel. Aduh, kok tiba-tiba kena? Gila demennya nyelip nih kayak gitu banget ya. Bisa minggir nggak pak? Gila. Kepet dikit nggak ngaruh bos. Nah, ini bulat mana anjing? Shit. Oh bisa guys. Jalpin di sini. Anjing kata beranta bro, nggak ngerti lagi gue lewat mana. Kata beranta banget. Gak ngerti lagi gue lewat mana. Ini udah ngebul ya guys. Minggir. Tempat apa? Oh itu dia. You start with us, we're gonna finish you. All you streetwalkers are gonna die. No one messes with the cholo. Cholo. Kejar nih. Guys, mobil gua mana? Guys. Wah anjing, sering juga. Wih, gimana mobil keren cok. Wah, gua nedai dong ini. Let's get you out of here. Yah, shit, salah dong gue. Salah anjing. Malah gua tabrak tuh orang ini. Ya, butuh anjing. What the fuck is going on, man? Gila masih dikejar gua. Minggir, Pak. Saya tuh lagi gagal misi, tolong lah. Hargai saya lah. Ini laut, Bro. Saya lagi gagal misi nih. Coba ini bisa coba ya, tes dulu ya. Oke, keren guys. Kalau di chat. Warnanya sama aja. Muscle card nih ya. Cuma disimpan juga hilang anjir.
Mas. Ya elah, kena lagi. Mas sama saya mundur ya. Cepetan jalan saya mundur, Mas. Marty, tolonglah Marty, misi itu jangan susah-susah gitu, Marty. Coge la cuaja para Liberty City. Bisa gagal gitu anjing. Marty, come on, man. Kebodohan yang hakiki anjing. I said, what kind of name's Thorkill? Kelamaan, guys. Mobilnya hilang juga anjing. Tolong ya, ini Bobcat mah. Nah, ini benar. Which way gila. It's the best that ever was, you know. Oh shit. Satu noda mengurangi estetika, bro. Momen, jalan yang benar. Ah shit, gelap banget guys. Sumpah gelap banget ini. Gak bohong gue. You start with us, we're gonna finish you. All you streetwalkers are gonna die. Cepetlah. Kita ambil mobil. Dah, di sini mobilnya, guys. Sini dulu ya, yang dekat. Be cool or get shot. Your car. Yes, and it's loaded. Knock seat. Let's get you out of here. There's no place for a lady. Relax. We've got more than rubbers for protection. Aduh, tembakin anjing. Wah, nabrak, cok. Sial. Wah, ini sih berat sih, guys. Over here, quick. Be cool or get shot. Your call. Annoy her and you're dead. Let's do this thing, bitch. Who's the Timon now, Mom? Meledak. Ya, gagal lagi nih fix. Ya, meledak lagi anjing. Mobil mana lagi nih yang cocok? Kayaknya emang ini dah nggak bisa, guys. Harus langsung cabut anjing. Bener nggak sih? Ini benernya harus langsung cabut dah. Nggak boleh dilawan anjing. Mulai ribet nih misi nih, gue lihat.
ada darah nih guys. Masalahnya ntar meleduk anjing. Tolol anjing. Bintang 1. Wah, gak kelihatan ini. Gokil. Susah banget dah yang ini. Gak susah sih, emang gue cukup aja guys. Apakah harus memakai cheat? Tes sekali lagi ya. Kalau nggak bisa ya baru pakai cheat kita. Ya liatin. Weh Victor yang bener aja lu. Ini hilangin dulu kali bintangnya. Nggak bisa pak. Gue mau ngambil ini dulu deh. Ya. Darah gua. Ya. Trip skip. Hah, gimana sih maksudnya, guys? Oh, bisa. Oh, bisa, guys. Ada ini. Oh, ternyata. Oh, guys, ada ininya, guys. Ada trip skip ya ternyata. Let's get you out of here. There's no place for a lady. Relax. We've got more than rubbers for protection. Mana nih? Selamatin dia, guys. Over here, quick. Cepat. Ah, goblok anjing. Wah, bahaya, guys. Aduh, nabrak lagi, tolol. Jago juga nih cewek-cewek nembak. Come on, let's go. Cepet. Wah, ini cewek-cewek ini jago juga, guys. Sumpah, tapi gak bisa. Bang, minggir bang, bisa bang. Kira bisa juga guys, ternyata. That was fun. Baby, you're incredible. Just glad to be of service, ladies. Take it easy, girls. Gila, ngeri Look out banget for play yourselves ya. out there. Jago nembak coy. Coba ya ditembak lu.
Masih ada M nih. Oke, udah habis ya guys. Wih. Oh iya udah habis. Baik dulu guys. Kita bakil dulu kali ya. Darah kok, ambil aja dulu. Apa mau lompat lo? Jangan lompat dah. Mana rumah Bang Wo gua? Aduh. Oke teman-teman, sepertinya gue udahan dulu ya streamingnya ya. Nanti gue lanjut lagi di next stream aja. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.